Mwabana mwe ubu nibwo ndi kubona ubusobanuro bwa rya jambo Benjamin Dicumbi yavuze ngo umupira ni ikintu n'ubundi kubyibazaho. Ikipe y'igihugu ya mbere habwaga amahirwe yo kwegukana igikombe cy'isi kuruta izindi 2026 ikaba itabashe kurenga imikino na kimwe cya kabiri kirangiza. Ndavuga abafaransa bakiriya ni Mbappe Lotte. Uwo bahuraga nawe wese barahuranyaga ngaho 3-0, 2-0, 4-0, 3-1 gusa inkuru yabo y'urukundo n'abayikundaga nibashe kurenga kimwe cya kabiri kirangiza ikuyemo na Espagne barusha ibitego 2-0 byatsinzwe na Mikel Oyarzabal ndetse na Pedro Polo. Ikipe y'Igihugu Espagne ya Lamin Yamal n'abandi bakinyi benshi basanzwe batari bitangaza, ariko kubera ubumwe bafitanye babashe gukuramo abafaransa bayobowe na Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Basezerewe, Mikel Oyarzabal n'abandi benshi byamare mu Bufaransa. Ikipe y'Igihugu Espagne irindiriza ro kuka hagati ku munsi w'ejo hagati y'abongereza ba Harry Kane ndetse na Jude Bellingham na Argentine ya Lionel Messi, ubundi kazisheta ku cyo kwa gatandatu saa 2 z'ijoro ihura na Espagne. Nitwa Janelitse Jibril Sastravista. Ciao.